Kimdir birөө misалы tekebirçilik orusundan kutula alбай atsa, barsın oşul жерге. Özgöçö Allah saktasın, eger ayal kişiler oşunday ahvalda bolsa baldarına ötö köp ziyanı bolot. Kıyınçılık barına bir dele kelet. Birөө kabul alganга karap turup, kebir adamlar ötö oşonu jakın, ötö tereң kabul alып alat dagı orup kalat. Kebiröler kıjalat bolat go jaşoodan, stres bolup jaşoo. Oşo mürzöge barıp turup otursa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz sizlerge dünyada jana ahirette kıynalbasın üçün özünün berekeli nasihatlarını aytkan mübarek berekeli hadislerde eger oşolordu jaşoobuzga alıp gelip amal kıla turgan bolsok, Allah buyursa dünya ahirette payda boladı. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan İnnama şifa'ul ayyi as-sual. Bilbegendik bul bir oru. Anın darısı surap taktoo degen. Adam balası bir nerseni toora emes jasayt eki sebepten. Je bilbegendikten, je esinen çıkarıp koygandan. Oşo bilbegen nersesin taktap, surap bilүү bul oşo bilbegendik orusunun darısı. Taktap suraganda biz kimden surayбыз? Özübüz jaşagan jerde, özübüzdün meçitin imamından surayбыз. Kanday surao bolsa. Bizge aytып beret. Anan surao suraganda oşunun жообу kanday bolsa men oşondoy kılamın degen niyette suraş керек. Özübüz bir jagын tandap alıp, anan oşol jagын kim aytat eken de biz debеш керек. İnnemal a'malu bil xavatim. Çınında amaldın kanday ekendigi akırına karap bolat. Adam bir işti jasap, albatta ortaga kelgende kişine zerigip, çarçap, jalkoolonуп kalıp, birok ayagında kayra sonun kılıp bütürüp koysa, oşol akırı kanday ekendigi etibarga alınat. Esepke oşol alınat. Misalı, mektepte jakşı okubay, anan akırı bir eki ay kalganda ötö köngül burup, jakşı okup, jattap жүрсөz экзаменден өтүп кетет. İnsanın jaşoosу dagı akırkı bölügüne köbürөөк karalat. Oşoga bir dagı adamdı jaşap jatkanын körüp, adam bir nerse dep aytпаш керек. Bul namaz okubay эле жүрөt go, günөө iş kılıp эле жүрөt go, bilbeysiz da. Mümkün ömrünün akırkı bölügünde uşunday bir çın dilinen Allah'a kayırılıp jasagan kata kemçiliklerinden Allah'tan keçirim surap, oňolup, tüzdölüp kaytat, büt ömrünün bardygy oňolup, ötközgön jaşoosу bardygy keçirilip anan kaytat. Biz bilbeybiz. Kimnin akırkı wagtysy kanday bolot. Oşonduktan Allah'tan suraş gerek, ya Allah, jasagan amaldarımdın akırı sonu iýgiliktүү bolsun dep. Peygamberimiz de oşunu köp dua kılat ele. Ama Allah saktasın, bir adam tüz жүрüp ele, adal kesip kılıp жүрüp, günödön saktanıp жүрüp, akırkı kezinde bir uşunday kokusundan bir günö kılıp kalıp, anan oşo günönün üstünde kaza bolup kalgan bolsa, bul korkunçtu. Oşoga etiyat boluş gerek. İnnemal kabru rawdatun min riyadil cenneti aw hufratun min hufarin nari. Biröөнü alıp barıp biz jerge koygouz, üstüne toprak salıp koyabız. Mürzönü jön ele bir çunkur dep elestetpegile. Bul hakikatta beyiştin bakçalarından bir bakça bolot, je tozoktun çunkurlarından bir çunkur bolot. Oşoga mürzönü körgöndө oşol niyette karaş gerek. Musulmandardyk Allah buyursa en beyiştin bakçası go degen jakşı niyette. Mürzöge bargandın barıp oşol jerge oturup kişine oy jügürtü, kebir orularga dagı payda, anan adam balasının özüne ötö köp paydası var. Kebiröler kıjalat bolat go jaşoodan, stres bolup jaşoo. Oşo mürzöge barıp turup otursa jakşı bolup kalat. Sebebi kançalık kıyınçılıkta bolsa dagı tirүү жүрөt go. Bul жерdegiler bardygy bul dünyada jok. Oşolordu körüp adam özüne kelip kalat da.
Dünyada kıyınçılıktan kıjalatçılıkka düşüp kalbaş gerek. Kıyınçılık barına bir dele keledi. Biri kabul alganга karap durup, kebir adamlar ötö oşonu jakın, ötö tereң kabul alып alat dagı orup kalat. Oşonduktan андай оорудун дарысы да жок өзү. Кыжалатчылыктын бар го, таблеткасы жок. Кыжалат болгон адамга дем салса дагы анын пайдасы жок. Кыжалатчылыктын түздөлүүсү адам өзүнө өзү дем бериш керек. Ойлонуш керек. Аллахка шүгүр тирүү жүрөт го. Алхамдулилла. Үмүт шайтан гана үмүт үзүп койгон. Болду, себеп шайтандыкын Аллах чечип койгон, тозокко кирет депчи. Шайтандан башка ар бир адам эч качан үмүт үзбөш керек эч качан. Ошо кыжалатчылыктын орду эмес да дүйнөчү. Кыжалат болгон адам бир дүйнөлүк иште кылгысы келбей калат, намазда окугусу келбей калат. Кыжалатчылык деген эмне? Адам мээсинде дайыма эмнеге ушундай болду, эмнеге мага ушундай болду деген ойго батып калгандыгы бул кыжалатчылык. Стресс арыктайт, иммунитет түшөт, түрдүү оорулары козголот. Ошого инсан кыжалат болбош керек. Туура бир суноо келди, ооруса дарыланыш керек. Бир суноо келди, ошол суноону кандай ошол суноодон чыгуудун жолдорун караштырыш керек. Кыжалат болуп отуруп алса эчтекеге жарабай калат. Көп адамдар ошондой оору менен ооруйт. Өзгөчө Аллах сактасын, эгер аял кишилер ошондой акыбалда болсо балдарына өтө көп зыяны болот. Сүт берип жаткан балдарына же көтөрүп жүргөн балдарына өтө терс, тескери таасирин тийгизет. Доктурлар да айтат. Доктурлар ошого айтат, сизге кыжалат болгон болбойт, кыжалат болбоңуз деп көп айтат го. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, момун адамга жакшылык болсо Кудайга шүгүр дейт. Кичине кыйынчылык болсо сабыр кылат. Шүгүр кылганына да сыйлык, сабыр кылганына да сыйлык. Кыжалатчылык сабырсыздыктын эмес, жыйынтыгы. Мисалы бирөөдүн бир жакыны каза болуп калса, туура адам өтө көз жаш агызат, жүрөк ооруйт, кайгырат. Бул бар нерсе. Бирок эмнеге каза болду деген кыжалатчылыкка түшүп алганы туура эмес да. Айлап анан көп убакыт өтсө дагы жүрөт кото, бардык адамдар тирүү эле жүрөт, эми ушул эле өлүш керек беле деген кыжалатчылык. Кайгырган маселе жок. Көз жаш агызып ыйлаган маселе жок. Бул ар бир адамда болгон нерсе. Бирок эми кыжалат болуп алган, мына ушул бир оору да. Ошо мүрзөгө барып туруп, ошол жерге отурса, жаткандарды караса, анда дем болот өзүнө. Деги эле мүрзөгө барган пайдасы көп. Ошол тааныштары болсо, жакындары болсо, ошолорго Куран окуп, кичине отуруп ошол жерде кайтса, күнөөгө болгон кызыгуу кетет адамдан. Кайсыл бир адам кандайдыр бир күнөөдөн кутула албай атса, мүрзөгө барса, кичине отуруп келсе бир канча жолу, анан кетет ошолчу. Кимдир бирөө мисалы текебирчилик оорусунан кутула албай атса, барсын ошол жерге. Барып кичине отуруп караса, кимдер жатканын. Анан текебирчилик кылгысы келбей калат. Неге? Баары бир акыры ушул жака келет экен бу адам. Текебирчиликтин не пайдасы бар дейт да. Юбасу куллу абдин ала ма мата алейхи. Ар бир адам эмне кылып жатып, кандай абалда бул дүйнөдөн кайтыш болгон болсо, каза болгон болсо, ошол абалда тирилет. Жакшылык кылып жатып, адам бул дүйнөдөн кайтыш болгон болсо, кыямат күнү ошол жакшылыктын үстүндө турат. Мисал, дарат менен намазга баратып, же болбосо бирөөгө жардам берип жатып, ошол ахвалда, ошол ситуацияда адам кыямат күнү тирилет. Ошого ар дайыма жакшы ниетте болсо, жумушка баратканда, үйгө келатканда, мисалы жумушка баратканда адал кесип кылайын, үйгө келатканда үйдөгүлөрдү зыярат кылайын. Ар дайыма бир эле мечитке барганда эле сооп иштейбиз эмес.
Adam balası har bir kadamında 8 saat 10 saat jumuş işleyt kebir adamlar үйдөн çıgar da niyet kılsın. Men adal kesip kılgan baratam. Uğurluk kılgan yok. Adal kesip. Kaysıl kesip bolsa bolsun. Kanday kesip bolsa bolsun. Adal kesip. Niyet kıldı men. Bol үйдөн çıkıp kayra kelgençe soğuk iş. Bul oşol ahvalda ölse soğuk kılıp jatıp ölgen bolup. Bir ile meçitte namaz okup jatıp secde kılıp jatıp öyle ölse al jakşı. Niyeti jakşı bolup emne kılıp jatsa oşol niyet menen turat. Jumuş бүтүп үйгө keldi. Үйдө atası var, apası var. Atamdı, apamdı ziyaret kılayın. Baldarı var, baldarını ziyaret kılgan. Jubayı var, lары ziyaret kılgan. Үйgө bir nerse ala barsa har bir kadamı soğuptu. Sebep adam balası үйüne bir nerse alıp kelgeni dağı soğup. Sebep adaldan alıp kelet adaşon. Kanday ahvalda adam balası bul dünyadan kaytsa deydi. Oşonday ahvalda kıyamet günü tiriler. Kafa bil mar'i kaziba yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Adam balasının çınçıl mı je çınçıl emes mi? Oşonu bilүү üçün karap görüңüz. Uqqanın süylese demek kalıp çıkan deydi. Adam uqqanın süyley verbeş gerek. Emnen uqsanız hazır emi telefon kavarlar kelet. Kanday kavar kelse oşonu bir taktap Tura emes mi? Falanca kaza olup dur desek içinde toktap durunuz. Başka jaktan da kelsin oşol kavarlar. Mümkün katı orup jatat dese birөө sizge şaşılıp ele kaza olup dur dese ananız kaza olup dur deseniz ertesi gün үйüңüzge kelip kalsa kıjalat bolosuz. Oşuga uqqan kavardı daroo ele şaşılıp men birincilerden bolayın dep taratpaş gerek. Kичинекей балдарды алдайт го. Кичине жумуртканы алып, мына бул koroz bir жылда bir жолу жумуртка тойт. Бул корозду сешен болот эле кичине балдар. Ошону ишенбеш керек. Ошонду. Азыр ушундай doğru. Bir nerselerdi taratышат elder biri-birine çımбы же калппы билбейсиz да. Uqqanın эле айткан калпышынын белгиси дейт. Анан не кылыш керек? Uqqanын тастыкташ керек. Анықтап такташ керек. Чында эле ушундайбы же азыр ошондой доктурлар көбөйгөн. Сабиз жесеңиз мындай болосуз. Картошка жесеңиз мындай болосуз. Сиз аны уктуңуз дагы бирөөгө таркаттыңыз. Доктурлардан тактаңыз. Доктур чында эле ушу картошка көп жесе жакшы болот. Yughfaru lish-shahidi kullu shay'in illa ad-dayna. Bir adam Allah жолунда жүрүп, ажыга баратып, илим алганы баратып, ошол жерде каза болуп калса шейит болот. Şehitin bardıq günösü keçirilet, bir gana karızı keçirilbeydi. 60 yaşta olsa misalı, 60 yıldık günösü ne olsa olsun. Büt keçirilet, biröödön karız algan bolsa oşol keçirilbeydi. Neni bildirer? Şunçalık darajası çoң bolsa dağı, şehit bolsa dağı, karızın töleş gerek. Oşo adam dünyada hareket kılış gerek, төлей албай турган карыз албагангач. Өзү карызды биз ажылыкка барыш үчүн карыз албайбыз, туурабы? Ал болбойт. Үй салыш үчүн карыз алабыз, машина алыш үчүн карыз алабыз, той өткөрүү үчүн карыз алабыз. Эми ошону bir байкаш керек адам. Төлей ала турган болсо, азыраак алса, ал эми анчалык акчасы жок болсо, ошончо чоң той кылуу милдет эмес го. Карызга алып ажылыкка барган болбосо, бирок карызга алып той өткөргөн кантип болсо, тойду дагы мүмкүнчүлүккө жараша. Siz 100 kişilik toy kıla alasızbı? Sizge mildet emez 200 kişilik toy kılın. Hiç kim kapa olmayın. Hazırdağı keybir adamlar kündö elder toyga çakıra vergenden şu çakırbasa ele deydi. Siz oylamanız falançını çakırbasa kapa olur. Bunda büt barın sanap gelseniz 250 adam oldu. 250 adamlı çakırsanız akçanız jitpeydi. Çok. Siz 100 kişini çakırınız. En jakındardı. Kalgandar kapa olmayı suyunet jakşı oldu. Çakırmadı. Alemi sizde mümkünçülük var mı 200 kişilik? Anda karız albay kıla turgan bolsa adaldan mesele emez. Bizde bugün oşol mesele olatpay otoganda. Oşonduktan karız bul şehittin de karızı keçirilbese,
Анда жөнөкөй адамдын карызы кечирилбейт эч качан. Ошого карыз албаганга аракет жасаш керек, алсак убагында төлөгөнгө аракет кылыш керек. Азыр карыз алган адамдар өтө сонун бир эмелери бар. Мисалы 1 айга, 2 айга карыз алды. Карызды кайтара турган мөөнөт келгенде эмне дейт? Машинем сатылбай атат дейт. Карыз алган учурда мындай шарттар жок эле. Машинем сатылса берем, же бир тууганым чет өлкөдөн жөнөтсө берем деген 2 айдан кийин кайтарамын деп сизге керек болсо ант ичип берем деп, карганып дагы берем деп алган да, кагаз бүт жазып берген, бирок убактысы келгенде биринчиси таппайсыз. Тапсаңыз, не дейт? Ушу машинем сатылбай атат. Анын машинеси да ушу сатылбай турган машинелерден да. Бир адам сизге карыз берди, бул өтө чоң жакшылык кылды. Өтө чексиз чоң садака бергенден дагы сооптуураак иш кылыптыр карыз берген адам. Эми ошону өз убагында кайтарып берген, мына ушул мусулманчылык, ушул эркектикке жатат да. Бүгүн айтылган убакытта карызды кайтарып бере турган адам тапсаңыз бар го, мен айтам, ошол олия ошол адамчы. Чын. Артынан аңдып жүрсөңүз, учса дагы керек ошол адамчы. Кичине мында анча-мынча кичинекей суулар келсе, үстүнөн учуп дагы өтүп кетсе керек суудун үстүнөнчү. Эгер убагында карызды кайтарса, айтылган күнү карызды алып келип берген адам болсо, бул же периште, же олия да. Себеби биз кайтарбайбыз. Бир себеп карызды алып жатканда ниетибиз ошондой эле. Бирөө айтат экен да, 1 жумага карыз берип тур деп. Эгер 1 жумадан кийин сизде акча боло турган болсо, 1 жума чыдап койсо болбойбу? Анан өзүңүздүн акчаңыз келет деген. Бул жалган да бул. Ким 1 жумага карыз бер десе, 10 000 сом сураса, 500 сом берип туруп айтыңыз, мына сизге жардам болсун, карыз бере албайм. 1 жылга десе башка маселе, 1 жылда 4 мезгил бар. 100 000 сом карыз сураган адамга тууган болсо, тааныш болсо 5 000 сом берип коюңуз, жардам болсун деп. Бербеди деп капа болоюн десе бердиңиз. Алдап кетейин десе берген жоксуз. Ошого кээ бир адамдар туура байкабай эле, эсеп кылбай эле, көп карыз албагандыктан, алгандыктан кайтара албай, кээ бир адамдар болсо деле кайтарбай жүрө берет. Чын. Болсо деле кайтарбай берем да. Себеби сиз кичине капа болосуз, кичине кыжалат болосуз, кичине кат жазасыз, телефон кыласыз, андан кийин кутулат дейм. 1,5 саат болсо, андан кийин болду, жүрө берет. Кийинки жума кайра бир кыжалат болосуз, жүрө берет анан. Şu karızdan kичине korkpой kalganбыз, açığını aytkанда. Ошондуктан туугандар карыздан корколу. Карызды убагында, ал айырмасы жок, сиз адамдан карызсызбы, банктан карызсызбы, мамлекеттен карызсызбы, мусулмандан карызсызбы, капырдан карызсызбы, айырмасы жок. Карызбы? Карыз. Мындай деп ойлобош керек, баары бир жаназага келгенде баары кечирип салат экен го, жок, кечирбейт эч ким. Ким кечирет? Өзү кыйналып жүрсө. Ошо карыз албаганга аракет жасайлы, алсак убагында кайтарып бергенге аракет жасайлы. Аллах Таала ар бирибизге убагында карызды кайтарып берүүчү мусулмандардан кылсын. Олия жана эркек мусулмандардан кылсын.